buri mumwe wese mu gihe twageze mu gihe kiki. Datugira neza iryo jambo mugaragu wawe agiye gutambuka imbere, tumushize mu biganza byawe ngo Mwuka wawe wera bashe kumukoresha, imbaraga zisumba zose zibashe kubana nawe, natwe Mana isumba zose ubashe kuduhumuriza, abagiye gutegera nabasha kuva, bashe kubaha Mwuka wawe wera, bashe kubaha kwakirana imbaraga nyinshi n'ihumure ryinshi riri ku munsi wawe Mana, kuko ibi byose Mana isumba byose bikomoka mu ijambo ryawe, niryo ritubwira neza kuko twaduhumurizanya tubwirana aya magambo. Mukozi wawe agiye kuvuga aya magambo, tayandi ni amagambo y'ihumure akomoka iwawe, kugira ngo natwe Mana isumba byose tubashe gukomezwa n'iryo jambo. Asante kuko ubashe kuzumva kandi ukabibikoze, mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Amen. Reka nsabe Sokrate nimba ari hafi adufashe gusoma ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere n'umurongo wa 3 n'uwa 4 n'imirongo 2. Paulo kwa Korinto wa pili. Igice ni cya mbere n'umurongo sura ya kwanza mstari wa 3 ugeze ku wa 4. 3 mpaka 4. Ka dusome abahageze. Urwandiko rwa kabiri waraka wa pili Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto igice cya mbere umurongo wa 3. Paulo aliandikia haravuze ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, yego, ari nayo data wa twese w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana, kuko nkuko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko guhumurizwa kwatugwirijwemo na Kristo. Amen. Amen. Turashima Imana ise umwami wacu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu Baba wa mfalme wetu Yesu Kristo. Kuko ijambo ry'Imana rituga ngo bibaho byose duhore dushima. Maana Biblia inasema kwa yote tuendelee kushukuru. Kuko ngo nivyo Imana idushaka muri Kristo Yesu. Maana haya ndo Mungu anataka kwetu katika Kristo Yesu. Niko narivuze turashima Imana kuko ari umugambi wayo mu giterane twisanzemo. Ndio maana nimesema tunamshukuru Mungu kwa mkutano wa leo. Maana niyo yari yatanze mwene data muri uyu muryango. Mungu ndiye alikuwa amepeana ndugu katika jamii hii. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana ni umwana uva ku Mana. Kwa maana Biblia inasema mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Ufungo yari yaratanze uyu mwana, yari yaratanze impano muri uyu muryango. Ni kusema alikuwa amepeana zawadi hii katika jamii hii. Igeze na none iramwisubiza. Na wakati ulipowadhili akamchukua tena. Yabikoze ihabwa icubahiro. Aliyefanya apewe sifa. Duhaye impore umuryango. Tunapeana pole kwa jamii. Uhereye ku muryango wa Claude bwite umudamu n'abana. Zia kwa mkewe pamoja na watoto. Abavyeyi biwe, mama na papa. Mama na baba. Bakomoka kwa sebukwe. Ambao wanatokana na baba mkwe. Bavandimwe we n'abandi bose bamukomokaho. Wote kwa ujumla kufamilia. Natwe dutanze mpano ngo mwihangane mukomeze. Nasi tunapeana pole, fariji keneta. Kugira ngo ducungure umwanya ili tuweze kukomboa muda. Tugiye kuganira hejuru, bakimbwira ko rije tuzoganira. Waliposema mimi ndo nitazungumza. Natekera ijambo tunaganira kutukiza byinshi. Nimefikiria mambo mengi ambayo tunaweza tukazungumza. Umutima wanje umpamiriza ko tugomba kuganira hejuru y'ihumure ry'abana b'Imana. Lakini Biblia nikaweza kusema tuzungumze juu ya faraja ya wana b'Imana bagira ihumure. Faraja ya wana wa Mungu wana faraja. Niyo banyura mu byago no makuba. Hata kama wanapitia kwenye magumu. Kifo rwari ruriho mbere Adamu atarakora icyaha. Kifo ilikuwepo mbele ya Adamu kufanya dhambi. Amaze gukora icyaha rubonda kubona imbaraga. Na baada ya kutenda dhambi ndipo lukapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hanyuma nanone ruraza. Alafu kifo ikaja. Tangira kwa Adamu na handi hose. Ikaanzia kwa Adamu na mahali pengine. Na tena rwagera ujana bato n'abakuru. Imeenda ikibeba wakubwa wadogo. Mwandishi wa Zaburi aravuga ngo nkuko gataru zitaruka. Mwandishi wa Zaburi akasema kama vile vitu zinavoruka. Rwacu rugere ndiko abantu bagenda ndivyo watu wanaenda siku kwa siku. Baramwe gataru zitaruka ikagarukira hasi
wamoja inaruka na kufika indi chini, gataruka ikagera hano, wengine zinaruka mpaka indi juu, gataruka ikaja kure cyane, wengine mpaka mbali sana. bamwe bapfa ari impinja, Wamoja wanakufa wakiwa abandi wachanga, bapfa bavuka, wengine wakizaliwa, abandi bagafa ari abana bakamba kamba, wengine wakiwa watoto abandi bagafa ari wanaotamba, abangavu, wengine watoto abandi bagafa wakubwa, maze ku bantu bakuru kure, wengine wakubwa zaidi. kuko niko Imana Kwa yabigenje. maana Mungu ameandaa hivyo. Daudi yaranditse Daudi akaandika Zaburi ya 139 Zaburi 139, aravuga ngo warandondoye uramenye, akasema umenichunguza na kunijua, uzi imyicarire yanjye, unajua kuketi uzi kwangu n'imihagurukire na yanjye, unajua kusimama kwangu. ijambo ritaraba ku rurimi Kabla ya neno kuwa kwenye wango ulimi warimenye, wewe umeshajua, kandi ngushize ikiganza cyawe cy'iburyo na umeweka mkono wako wa ngosi kuume imbere n'inyuma, na umenizingira mbele na nyuma. kumenya igitangaza kingana gutyo Kujua maajabu kama hayo kiransumba sinabasha ni kugitaho, zaidi yangu, siwezi kutafakari. iminsi yanje yose itarabaho Akasema kabla ya siku zangu kuwepo hata yari mmoja. yanditse mu gitabo cyawe. Ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu chako. Ubu n'umuryango turibaza twese twaribaje wa munsi uzaradutuza, Sote tumejiuliza siku hiyo imetushtua, kwa maana tulikuwa tunajua Claude atatibiwa, kwa maana wengine wameenda mahali pa ututi lakini wakatoka. kabona kuko bavuga ati ko biragenda, Walikuwa wanasema inakwenda sawa hivi na hivi, ariko umunsi Imana yarashije, lakini ile siku Mungu alikuwa ameweka, wakundi Yobu yavuze kama vile Ayubu amesema, ashiraho urugabano rw'iminsi n'amezi, akaweza kuweka mpaka ya siku na miezi. nubwo yabigenza. Mtu hawezi kupita hata afanyeje. Amen. Amen. Samuel yarabivuze, Samuel akasema, aravuga ngo twese akasema sote hatabuze mwo nu bila kumkosa hata ngo mmoja tuzapfa tubese nk'amazi yamenetse, tutakufa tuwe kama maji yaliyomiminiwa ambaye hayawezi tena kuzoleka. Mwanditsi w'Abaheburayo yarandika aravuga ngo Mwebrania akaandika kuko akasema, bikwiriye ko tuzapfa rimwe, kwa kuwa inafaa tufe mara hanyuma moja hakaza urubanza. alafu hukumu. Haleluya. Haleluya. Inyigisho Mafunzo zivuga kuko ariho imfuzi z'uburyo butatu. nasema kuna aina tatu ya Hari kifo. urufu urunguru twita ngo nugutandukana k'ubugingo n'umubiri. Kuna kifo hii ya kuachana mwili na hawaii. hai. Ibintu bitatu murabizi, Inafanya na tatu ni nafsi, mwili pamoja na roho. Iyo umuntu rero afuye, Mtu akifa, wa Musa akuka kanyuma karoti, ile siku pumzi ya mwisho inatoka. Ubugingo n'umwuka n'umubiri biratandukana. Mwili, roho na pumzi zinaachana. Ariko yavuze neza, lakini mwimbaji akasema vizuri, akasema mwili na roho ngo amaherezo bizongera guhura kandi mwisho zitapatana tena. Ibyo nizo byiringiro by'abana b'Imana. Hiyo ndiyo tumaini ya wana wa Mungu. Na tena acha niwaambie, bizaboroha kuhumuriza Mkristo. Huwa rahisi sana kumfariji Mkristo, abafite ihumure mu, kwa maana ana faraja moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umukristo afite ihumure kandi iryo humure ni Yesu. Yesu ndiye faraja yetu. Yesu aba mu bugingo bw'umuntu. Yesu akikaa maishani mwa mtu, Yesu atuye mu bugingo, akiwa anakaa ndani ya maisha ya mtu, yahuye n'ibyago, akipatana na dhiki, kubabara ndikobura, huzunika kutokosa, ariko nanone ni mwili lakini anaimarika. Uko niko urufu rwa mbere ruvuga. Hiyo ndiyo kifo cha kwanza. kwanza. Kandi urufu Biblia ntirwita ngo nurufu. Na hiyo kifo Biblia haisemi ni kufa. Kuko iyo ibyita ngo nugusinzia. Maana inasema ni kusinzia. Kuko kandi wasinziriye azongera kangu. Na aliyesinzia ataamuka tena. Urufu rwa kabiri. Kifo ya pili. Nurufu ni kifo rw'abantu batizeye umwami Yesu. Ya watu ambao hawajaamini mfalme. Bafuye bahagaze batakiriye Yesu. Wamekufa na hawajamwamini Yesu. Bategekwa na kamera zao. Wanatawaliwa na hisia zao. Bategekwa n'ibitekerezo byao. Wanatawaliwa na mafikra yao. Yesu ndaruharagira mu bugingo bwao. Yesu ana jukumu katika maisha yao. Nubwo tubona bage. Kama tunaona wakienda, abo bitongo na bafu hao wameshakufa zamani. Bagize gute? Wamefanya nini? Bafuye bahagaze. Wamekufa wakisimama. Urufu rwa gatatu. Kifo ya tatu ni narwo ruteye ubwo. Na ndiyo ya ajabu. Ni urufu rw'iteka. Ni kifo ya milele. Urufu hii kifo rugira amazina agera ku 12 rwitwa. Ina majina 12 yanaitwa. Nirwo ruteye ubwoba cyane. Ndiye ambaye inaogopesha. Paulo yarayivuze. Paulo akasema, haleluya. Haleluya. Urufu twe kuvuga. Hii kifo ambayo tunaenda kusema. Naitwaje? Rwitwa. Inaitwa. Ngo nugutandukana n'Imana iteka ryose. Ni kuachana na Mungu milele. Iyo umuntu afuye atarize. Mtu akifa kabla kuamini. Iyo umuntu afuye atarakiriye Yesu. Mtu akifa kabla kumpokea Yesu. Iyo afuye urwo rwe rwitwa ngo nugufa rwiteka. Akifa kifo chake kinaitwa cha milele. Na hiyo kifo ya milele. Yesu abantu ngo nugutandukana n'Imana iteka ryose. Ni kutengana na Mungu daima. Utazongera gusha. Bila tena kuweza kumuona Mungu kwa macho. Inyigisho zazivuga ngo. Mafunzo yanasema. Umunsi tuzongera mu ijuru. Siku utafika mbinguni. Tugeze mu gihe cy'iteka ryose. Kufika kwa wakati wa milele. Abera watakatifu ngo bazashorerwa. Wataweza kupelekwa. Ngo bazibugufi bw'Imana data. Waweze kuja mbele za Mungu. Wamkaribie Mungu. Abafuye batizeye. Waliokufa bila kuamini.
watabebwa baje muri Gehenumu wapelekwa mpaka Jehanamu wakingurwa umuryango wa na Gehenumu kuweze kufunguliwa mlango wa Jehanamu Winjireyo. wakaingie. nibamara kwinjirayo Baada ya kuingia huko wakingura urugi runini cyane wafunge mlango kubwa. nirumara gukingwa Baada ya kufungwa kandi kwa magambo avuga kuandikwa maneno yanayosema nyinyi mwanze kwizera nyinyi mliokataa mwega kuamini, banze kwakira nyinyi Yesu mliokataa kumpokea mwega Yesu, banze gukizwa nyinyi mliokataa kuokoka, nimewasahau milele. ndabibagiwe iteka ryose. Umuntu wavutse ubwa kabiri Mtu aliyezaliwa mara ya pili azafa rimwe, atakufa mara moja. umuntu utaravutse ubwa kabiri Mtu asiyezaliwa mara ya pili azafa kabiri. atakufa mara pili. Ico nico giteye ubwo. Hiyo ndio inaogopesha. Kandi Na tena nkuze kuvuga ijambo sizo kundazi abantu bazanga bambwira ngo rya jambo n'ukuri. Watu Twese turamakuru. sote ni habari. Twese turamakuru. Sote ni habari. Ababi, Wazuri, abarebare, wale warefu, abagufi, wafupi, abize, waliosoma, abatarize, wale hawajasoma, abasuzuguwe, waliodharauliwa, abubashwe, walioheshimika. nuko umunsi umwe Ni kwa kuwa siku moja twese tuzaba amateka. sote tutakuwa ni historia. Utuzemere, Tukubali, tubikunde, tukatae, tuzange, tupinge, twishimire, tufurahie, nuko igitondo ni kwa kuwa siku moja tuzaba amakuru. takuwa habari. Erega Hivyo ibyo nyine birasanzwe kandi ni mwisi, hiyo ni kawaida duniani. kandi iyo umuntu agiye Na mtu akienda abaza batekezana nukagira ngo no wenti bizokugera, kuna wale anafikiria eti mimi haitanifikia. bizakugera. Itakufikia kweli. Ico rero zanga byakunda ni konti, Penda usipende, hiyo ni sharti. ariko hari ikintu kimwe dutandukanye. Lakini kuna kitu ambacho tuna utofauti. Ni ijambo ry'Imana amaze gusoma. Ni ile neno la Mungu ambalo tumemaliza Mose kusoma. yanditse muri Zaburi ya 90. Ameandika Zaburi 90 ya Musa. Kurama kumuntu. Akasema kuishi kwa mtu ngo ni 70. ni siku Kandi miaka nagira 70 intege, na akiwa na nguvu zaidi ni 90 80. 80. Ngo ariko ivyirato vyiyo misi Lakini kujivunia kwa siku ngo hizo numubabaro n'umuruho. ni dhiki na Ngo mchovu. agere ku 12. Alipofika Arama 12 okurubwo man. akasema, kwa hivyo Mungu Unigishe kubara imisi. unifundishe kuzihesabu siku Bitume zangu tunga umutima w'ubwenge. ili niwe na moyo wa hekima. Umutima w'ubwenge. Hiyo moyo wa hekima Wa wundi mwandisi yanzara. ni ile mwandishi akaandika akasema, yifuza kandi ntiyabigeraho. na alitamani hakufikia. Barabara ngo isomfa gafurufuru. Akasema ingalinifaa nife kifo kama cha wao kandi ngo amaherezo yanje na akazaba. mwisho wangu uwe kama watakatifu. Wa Musa bigezemo. Haitaandaliwa ile siku Mugora umefikia. witegura. Ni kuendelea kujiandaa. Muhore mwiteguye kuko mutazo. Jiandae kwa maana mfahamu siku Nigihe. na wakati. Nzavuga hari uburyo butatu Imana izamagaramwo. Kuna aina tatu Mungu anaita. Hariho ijwi, Kuna sauti, hariho kurembuza, kuna kuita, hariho impanda. kuna parapanda. Ijwi Sauti nika kuriya Claude yarya ni kama vile ameweza abantu kugonjeka, bakagaragura bakamureba. watu wakajaribu Abantu kumtibisha, bagasezera. wakaaga. Ubashe kuvuga nawe akavuga. Ameweza kusema akasema, Agasezera. anakuaga. Urya Imana iba yamuhamagaye. Mungu amemwita Gacha kagenda. na anaenda Kurembuza kuita kwenye Isaki sign. umuntu azasohoka Saa zile mtu anatoka anapigana na gari cyangwa umwuka ukamuhagarara. ama roho inasimama, Imana iba pumzi. yamurembuza. Mungu amemwita kwenye Akaba ni impanda sign y'Imana. na kuna parapanda. Izo nzacho bitwaye. Hayo hajalishi Nibazojanwa ni kama nitaenda na sauti, kama nitaenda na kuita, kama ni parapanda, hiyo haijalishi. Ijambo rindeba Neno ambalo linanihusu uhora ni niteguye kuendelea kuwa macho, utaza umunsi ni. kwa maana sifahamu siku na wakati. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi ararimbye Baje akasema, arabango data nzamukorera na akasema Bwana nitamtumikia bila kuchoka na niweze kujaza upendo imirimo yambaye ni nyirangiza. kazi alizonipa nikimaliza, Azampamagara ngeze na ataniita nifikishe mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo munsi hazosurwa bafi. Na hiyo siku watafufuka waliofiwa ndani yake. Reka nihute kugira ngo ndacanganje. Ihumure niki? Faraja ni nini? Haleluya. Haleluya. Iyo bavuze ihumure niki? Wakisema faraja maana yake nini? Hari mu buryo busanzwe, Kuna kawaida, hari mu buryo bw'umwuka, kuna kiroho pia. kavuge rimwe kugira ngo nihute. Wacha niseme moja buryo moja. busanzwe Kwa mambo ya kawaida ngo guhabwa amahoro mu mutima, ni kupewa amani katika moyo. ukagira ibyago, Unakuwa unafiwa, umugore akabura umugabo, mke anakosa mume, abana bakabura umuvyeyi, watoto wakosa mzazi, abavyeyi bakabura mwana, wazazi wanakosa ariko mtoto, umutima ukagira amahoro, lakini moyo una amani. rohoni ni salama. Mtima na mahoro. Ayo mahoro ntayanzu yazana. Katika moyo hakuna anayeleta amani, hiyo ni Yesu akiwa amefika ndani yako. Haleluya. Haleluya. Ayo mahoro niyo yabashije kuyobu. Hii amani ndiyo imemfanya Ayubu, baada ya kumwambia watoto wake na wengine wamekufa, na akaweza kuchakasa mavazi yake,
akasema Bwana ndiye kandi amenipa Uwiteka ni na ubisubiranye. ndiye ameweza kurudisha. Izina ry'Uwiteka Jina la lihabwe Bwana liweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hari umushumba runaka simuvuze wenda Kuna arabazi. mchungaji fulani Yafushije nisimujisema umwana wiwe w'imfura. amefiwa na mtoto wake Afushe mzaliwa wa umwana w'imfura yari kwanza, gusenga burake. akamchukua akaenda kuomba naye Ngo amare baramubwira asubuhi, ati umwana arashikanye. akamwambia mtoto Aramubwira ati amekufa, mumwororose. akasema Mwororose kamfunike, umurambo maze je kubwiza muri funika Burake. niende kwanza kuhubiri, Ndagaruka tumusanga. nitarudi tumpate. Akaenda kubwiriza muri Burake. Akaenda kuhubiri katika asubuhi, Akakuja akakuja wakaendelea. Hizo nguvu utapata, bene ubwo butwari nta huo ushujaa wezi nao uzamufa inatoka umutima uhumuriza. katika moyo ulio na Wakili faraja, Yesu. uliopokea Yesu. Haleluya. Haleluya. Mudamu ngo yigeze gufusha abana arabamara. Mke mmoja amefiwa na watoto wakaishi, Ukeye ngafusha n'umugabo. na akaweza kufiwa na mke. Ngo yarasigaranye umwana Na umwe mume. w'umukobwa. Alikuwa amebaki na mtoto mmoja msichana, Ngo nawe arafa. naye akafa. Afuye pastor baramubwira ngo wa muze amaze gufusha kandi wa mwana. Wakamwambia mzazi Pastor amefiwa na mtoto. atekereza ngo ari buturuka uwo mudamu Pastor arahe. akafikiria pale atapita, Arateke na yahe magambo nitamwambia nini kwa arayehebura kweli. arayabura. Akakosa kwa Ariko kweli, ndakundi yari muri obligation lakini kugenda. alikuwa katika obligation Aragenda ya ngo kweli. yinjiramo. Akaenda, alipofika Ngasanga umuze yarishaye. akapata mzazi amekaa, Waramumpeza ikiganza sawa. akamwambia nipe kiganja Wamuheza chako, ikiganza akampa siwe. kiganja, Ngo baragifata baraceceka bo. wakaweza kusimama wote Ari wawili. pastor araceceka. Pastor Ari akanyamaza, wa mama araceceka. mama akanyamaza, Bose baraceceka. wote wakanyamaza. Ngo bagera aho ngaho. Ilipofika hapo, Wa muze yabwira wa pastor. huyo mzazi akamwambia Aramba ngo pastor, ufite kumutima uruhu. akamwambia moyo umefarijika, Bigenze gute? umekuwaje? Ngo yeye nguramfashe numva kuko waje mwizini mbaraga. Umenishika nikasikia nguvu, Uribuka kuko ibintu navyo. nikakumbuka haya nayo Yesu azanduhura. siku Yesu atanipumzisha. Abakristo ni beza yeye. Wakristo ni Abakristo wazuri, ni beza. Wakristo ni wazuri, Abakristo ni sawa. wako sawa, Abakristo ni sawa. Wakristo wako sawa, Abakristo ni sawa kabisa. Wakristo wapo sawa. Haleluya. Haleluya. Tekereza kuvuga ngo abana bashize. Fikiria watoto wamebaki, Aramuhanza ararangiye. amemzika, Ariko ameisha, abwiye pastor ngo lakini umutima amemwambia pastor, moyo umepumzika. uhumurika. Ni Kufarijika amahoro y'umutima. ni amani katika moyo, Atazazanwa n'ifaranga. ambaye iletwe na pesa, Atazarwa na pole. ambaye iletwe na Nta pole. pole wo guheza dada. Hakuna ngo pole, ngo hawezi pole kukuleta eti pole, Ariko amahoro. lakini amani. Yesu iyo yaje ngo Yesu akija, uzumva ku mutima uruhu. unasikia moyo Biblia unatulia. iravuga ngo Bila inasema, Bwana Yesu asifiwe sana. haleluya. Yeremia yaravuze ngo Yeremia akasema, ngo siga imfubyi zawe wacha mayatima ngo zako nzazirera. nitawalea, Kandi ngo numara ubwira abapfakazi na nabo alafu waambie ngo wajane baniringire. wanitumainie. Haleluya. Haleluya. Usiga imfubyi zawe. Wacha yatima Imana, zako. Mungu Nzavuga amakuru. wanga nzavuga nasema amakuru habari nabayemo. ambayo nimeishi. Nzabwira abantu ngo nabaye imfubyi igihe kirekire. Wanga naambia watu Kandi mlikuwa yatima kwa ugahinda wakati mrefu, kenshi, kwa huzuni mwingi kumubabaro mwinshi na huzuni kubwa ubukene bwinshi na umaskini bisa mwingi, ngaho nta nyuma ndi imbere. hakuna nyuma Nta mbele, nyuma ndi imbere hari hakuna nyuma na mbele, ariko nzashima Imana. lakini namshukuru Mungu. Imana yabaye bugufi bwanjye. Mungu amekuwa karibu nami. Nagiye gusenga umunsi umwe ufite agahinda. Nimeenda kuomba nikiwa na Numva ijwi huzuni, ko rimbwira rirambwira nikasikia ngo sauti ikiniambia eti Imana Mungu ngo niwe se w'imfubyi ndiye baba wa kandi ngo yatima, Imana na Mungu ngo niwe mugabo wa fakasi. ndiye mume wa Uwo munsi wajane, agahinda. na nikaweza Nagiraga kupona. numva yatosha. Kasema yatosha. Kubera iki? Kwa nini? Guhumurika. Kufarijika, Ihumure. Ni faraja amahoro umuntu azahawe. ni amani ambayo mtu Kandi ayo mahoro anapewa, ntayandi azahawe. na hiyo amani haitotoka pahali pengine isipokuwa Niyo waba kumheshimu ufite Mungu. amafaranga yuzuye. Ukiwa na pesa Niyo kubwa, waba ufite abavandimwe bakugose. hata uwe na Niyo waba wandugu, ufite ibiki n'ibiki n'ibiki. hata uwe na nini Ntacyo nini, zokumarira. haiwezi Ariko kukufaidi, ihumure. lakini Ni amahoro Imana tumaini izitanga. ni faraja Wakira ambayo amahoro Mungu mama. anapeana. Pokea Wakira amani, amahoro y'Imana Yesu. pokea amani katika Wakira jina la amahoro Yesu. Yesu. Pokea amani, Uyakire. pokea, Ntacyo uzoyaburana. hautakosa Ni chochote. umuhamya wabyo. Mimi ni mshuhuda, Ntacyo uzoyaburana. hautakosa chochote. Imiryango yakuzunguse n'abandi bose bageze Jamii wote wanaweza Yesaya kukusahau. aransema ngo birashoboka ko. Isaya akasema inawezekana yakwibagirwa. mzazi amsahau mtotowe, Umwana yosa. mzazi mtoto Ariko aliyemnyonyesha, namuciye mu kiganza lakini k'Imana. akasema ametuchora katika Nzakureba. mikono yake, hata Aravuga ngo tusahau. nunyura mu muriro. Akasema ukipita Nzaba motoni nikunyura. nitakuwa pamoja Uca nawe, mu mazi nzaba ukipita nikunyura. kwenye mito Ngezi nitakuwa pamoja nawe, zizokutembana. mito itakubeba. Komera Imarika, Dufite Imana. tuna Mungu. Haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Mungu apewe sifa. Ihumure. Faraja Ni amahoro umuntu azayakira. ni amani ambayo mtu anapokea, Tangwa n'Imana. anapeanwa na Mungu. Wakira amahoro ya Yesu. Pokea amani ya Yesu. Cya kabiri. Pili, Ihumure. faraja Ngo ni ijambo riza rikomeza umutima. ni neno ambalo linaimarisha moyo, Rikawukomeza mu gahinda. linaimarisha katika huzuni. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Daudi ngo bamaze kumubwira ngo umwana yafuye. Daudi baada ya kumwambia mtoto amekufa, Ngo yaramaze iminsi ari mu bigugunira. alikuwa kwa siku nyingi akiwa amefunga. Ngo bamaze kumubwira ngo umwana yafuye. Baada ya kumwambia mtoto kafariki, Warahaguruka aroga akasimama akajiosha akajifunga. Abantu baratangara. Watu wakashangaa, Baravuga ngo ese bibagenze akasema imekwendaje Daudi? Waravuga ngo uyu nguyu wagiye. Akamwambia huyu alienda Hazagaruka. atarudi, Ahubwo ni hatarudi, Yesu. mimi ndo nitamfuata.
Haleluya. Haleluya. Ihumure. Faraja Ni kitu kizakikomeza umutima. ni kitu ambacho kinaimarisha moyo. Aravuga ngo Mwimbaji akasema, "Jewe ndi umukristo." mimi Mkristo. Hicho ni kitu kinachofariji moyo wangu na kunisaulisha majanga yote. Na ninasikia nimefarijiwa na mfalme Yesu. Na Mkristo. Alafu nikiitwa nienda kufa. Nitakuwa na tabasamu za ajabu. Nitapata faraja nikienda mbinguni. Ni kitu kinachoshika moyo. Moyo unaimarika. Faraja hiyo ikuimarisha, iweze kukushika moyo. Mwandishi Yohana akaandika akasema, tumaini hii tuna kama vile imeshika msingi. Kuna vyuma nne ambavyo vinashika moyo. Kwanza ni kukumbuka kazi ya Golgotha. Amen. Amen. Tukifika kwenye majanga na kujua tumekombolewa, tukumbuke tumetolewa kwenye dhambi, tukumbuke baada ya maisha yako na mengine, tukumbuke Yesu amemaliza, tunasikia moyo umeimarika. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Mumuka katika roho. Reka vuga mumuka rero ugari hayi mu mubiri. Mumuka kiroho. Ngo ihumure. Faraja. Ngo ni isezerano twasigiwe n'Imana. Ni agano tumeachiwa na Mungu. Ni isezerano ry'abizera. Ni agano la waamini. Haleluya. Haleluya. Na bivuze rero mu isezerano yatubwiye ngo nunyura mu mazi. Nimesema ukipita kwenye maji takuwa pamoja nawe. Nunyura mu migezi. Ukipita kwenye mito takuwa haitakubeba. Ukipita kwenye mito haitakuchoma. Kwa maana umekuwa ni wewe rafiki wa karibu. Haleluya. Haleluya. Tufite isezerano. Tuna agano. Biblia inasema anatufariji ili tupate vile ya kuwafariji wenziwe. Methali akasema mhubiri akasema, yule anayeponya sumu asipojiponya sumu, lakini ile kuponya kwake sumu haina faida. Umuryango w'abasinzira mwahumurije abantu benshi. Jamii ya wasinzira umefariji watu wengi. Nuko turabahumuriza. Na saa hii tunawafariji. Ariko mutabashe guhumurika. Lakini msipofarijika, yahumure ryanyu muzamuhumuriza ntacu imaze. Ile faraja yenu haina maana. Ubugombozi ngo akomwe n'inzoka. Lakini yule akiumwa na nyoka, yule daktari ubugombozi bwi na asijiponye, ntacu bubamaze. Huo daktari wake hauna faida. Kama vile mmewafariji wengine, mutabashe kwihumuriza. Hamwezi kujifariji. Ariko ndizera ko muhumuriza. Lakini natumai mmefarijika, mmeimarika. Ni agano tumeacha wewe na Mungu. Farijika nipo pamoja nawe. Na hata hapo nitakuwa pamoja nawe. Haleluya. Haleluya. neza. Baje akasema vizuri. Araba ngo tuzorenga tuganiwe. Akasema saa zile tutaenda kwake. Waliookoka wote. Dhiki za dunia hii itapotea kama vile ndoto. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Fiturukumbuzi mutima. Nina shauku moyoni ya kusikia jina langu likiitwa. Nikiitwa na Bwana nitasikia na nitaweza kuitika. Hiyo siku kutafufuka waliokufa ndani ya Yesu, watafufuka kwa kiita mkombozi. Yo. Ni sezerano. Ni agano. Ihumura ry'abera ni sezerano. Ni agano, faraja ya watakatifu. Mungu hadanganyi. Akiwa amekubali iwe, hawezi kwenda mbali nawe, anakaa karibu nawe. Ni karibu nanyi. Na saa hii yupo karibu nanyi. Hao wote watakuacha wataenda. Lakini siku moja watakuwa kwako nyumbani. Lakini Mungu atakuwa pamoja nawe. Ni agano lako. Ni agano lako. Nasema habari ambazo nimekaa. Zabwira kuko ngira igikomere gihe kimwe cyo muri gikomere kivuga nono hangase kivuga kuri kamera. Sitosema. Tugenda narenganye ifatika. Nilikuwa nimeziakiwa kwa kweli. Arira na umwana urangije primaire secondaire wa primaire. Nilikuwa nimemaliza primary. Nikalia. Ndarira. Nikalia. Ndarira ngubwira ngo mana we. Kaambia Mungu. Ukuni kuba byemeye. Hivi ndio umekubali? Uzemere. Umekubali. Ariko ndashima data kwa tazabukoni. Lakini nasifu Bwana kwa kuwa hatuachili. Yangiriye neza. Amenitendea wema. Umunsi wampa lisanse. Siku amenipa. Nagaze nicara nkabona abantu kuntu babiga bize lisanse ntarane kwiga. Nilikuwa naona wengine wakisoma. Kuko ni shuri ndikunda. Kwa maana nimesoma nikipenda. Naona vile nimepoteza masomo naenda. Kagira kahinda cyane. Na wana huzuni. Ariko umunsi wampa lisanse bakasiga. Lakini ile siku nimepewa cheti. Abwimana ngo manushi. Maambia Mungu usifiwe. Manushi. Pewe sifa.
akimana niza Mungu ni mwema. wewe ntumeze nk'abantu Wewe si kama watu tuambie uongo. wewe ntumeze nk'abantu Wewe si kama watu. si kabene watu si kama data ndugu zetu, si kama ndugu zetu. Ngundi mana we. Napenda Mungu. Ngundi mana we. Nakukunda papa. Nakukunda mana we. Nakupenda baba, nakupenda. Nakupenda. Nakukunda. Nakupenda. Nakukunda kuzifuzi. Nakupenda kwa kuwa unajua yatima, unajua wajane. Akili jambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu.